Salam değerli dostlar. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Mən İskəndərova Əsmər İngilis dil müəlliməsi. Sizlər üçün 5 aprel 9-cu siniflər üçün buraxılış imtahanında e, düşən deməli dinləmə testlərinin e, cavablarını səsləndirəcəm bu gün sizlər üçün. Baxırıq. İstərdim ki, dinləməni bir dəfə sizlər üçün dinləyək. Ondan sonra cavablara baxaq. Biraz Toyota is one of the largest automobile companies in the world. It was founded by Kiichiro Toyota in Japan. Year by year the company made inventions in automobile industry. Soon it became the ninth largest automaking company in the world. Today, Toyota makes inventions not only in automaking, but also in different areas of life. One of them is building modern town called Woven City, the city of the future. Woven City will be a special place for Toyota's research. It will help Toyota to learn deeply about self-driving vehicles that use renewable energy sources. Toyota aims to use this information from Woven City to improve its understanding of local traffic problems. By the help of the technologies, the city aims to release less harmful gases into the air. Woven City also includes smart homes. Toyota has officially completed only the first part of the city's construction. The city will provide 100 people with these apartments. Once the construction is completed, 360 people will be able to live there. Bizdə deməli suallarımız, birinci sualımızın düzgün cavabı deməli D variantıdır dinləmədə, listening suallarında. İkinci sualımızın düzgün cavabı A variantıdır. Üçüncü sualımızın düzgün cavabı Y variantıdır. Dördüncü sualımızda doğru cavab A. Dördün ikincisi A, üçü B, dördü B. Deməli sualların şərtlərinə diqqət edərsiniz. Düşünürəm ki, izaha ehtiyac yoxdur. Zaten dinləməni özünüz dinləyəcəksiniz. Ona görə sadəcə sizlərə cavabları dedim. Deməli 1 olacaq D, 2 olacaq A, 3 olacaq E, 4 olacaq 4-ün biri A, ikisi A, 3-ü B, 4-ü B bu şəkildə. İnşallah ki, cavablarınızı yoxlayarsınız. Hər kəsə uğurlar.